Assalamualaikum murid-murid. Bertemu kita lagi dalam pembelajaran sains tahun 4. Kali ini kita akan mempelajari tajuk perkumuhan dan pernyahtinjaan. Tapi dalam video kali ini kita lebih fokus kepada perkumuhan. Mari kita lihat. Tahun ini, kita akan mempelajari 3 organ perkumuhan manusia. Yang pertama, ginjal. Yang kedua, paru-paru. Dan yang ketiga, kulit. Ginjal kita menyingkirkan air kencing. Di dalam air kencing terdapat air, garam, dan urea. Paru-paru pula menyingkirkan uap air dan gas karbon dioksida. Manakala kulit pula menyingkirkan peluh. Peluh terdiri daripada air dan garam. Bolehkah kamu catatkan 3 organ perkumuhan serta senaraikan bahan yang disingkirkan oleh setiap organ itu? Lengkapkan tugasan ini di dalam buku sains kamu. Selamat belajar.